wari mubunge wa gicigo mbunge gatigana isi Josephat Kichonge Kabebe anonekete kurota mubunge wa Kagitaka Kampuru wa Bori nikiria kuganwe kweja na kandara cia ubuithia bwa barabara kiri kambuni imwe ira kugunikanio weta mtu kiumbe Kabebe ugite bobu gatuma ubuithia bwa barabara ejire mwe na muthiene tejanirwe nonekete kinya kumeneria mubunge ujo akiwa irutanirite muno gutetera kioto gia sniper uria kinya atumite gicigone kia kio bunge norirwe ni gutetera kariba gicigo kiu barabara thiritwo bakithukirwa ni maitha Kagita konthe na gutigwa boragia mwana utonga bwa gwitiwa nabu na rikithitie akarwira giti kiu kio bunge kairi kithurano netwitite akira mpuru aibange kwana ule wale mubunge watiganie Josephat Kichonge Kabebe leo ni umuliti na kumeneria mubunge wa thaino wa gicigo bunge giki mporo wa Bori ni kila kuganewe gutumira uthuku mbesa ja muingi jothondeki bwa barabara gwitukira kunenkanira tenda jothondeki bwa barabara ino gikambuni emwe ila kumenya Kabebe aliwa ikenekio gitumi kinene barabara nyingi gicigo bunge giki itikalothondekwa mwena ugu mubunge mporo wa Bori naleganite ne meri ya Kabebe na kuga gutitenda ejanaga na ngugino ithithe gunikera na mbele ya muingi and for example na aratiania kwi barabara ire nja wa kuma nkamia mwanka kuya kwa njimi ire ya turo muthetu ya iro mwara muntu aikira besha mubuko yawe ndenda kwira antu batiania ntu bwarirwe barabara utero barabara chenu ikorobwa nontu barabara chienjawa i company imwe na mweshimwe thera ina interest utete ndaringitha ire araura kinya DCI iba umuchwa nontu gakurambia chatiania cia barabara utemantu yabwa kinya yamwe nontu mantu yachokere ara ya muchi umwe lakini tigania bukarire nimbi yeteringi uninte wagitiga prefect kana ya supervisor ya barabangi lakini arambumete niombe ndakwariria ende unontu de mtu muthomu na ena women tukuranke gitikia ngavana ke yambira miru bora ugante yaende ngwita hata kwe ate nguira chonde kwe na ndene tigania east otengwe mpe na tigania east cia barabara aba ya nangu ene kera na kera na gangugi okulukira enda batia nangu irungulo metha pana nanko na kwera omugetarieto mutongoru waria au mpuru ikampani mwe ya gangui ire interest no anko ndo mura ote company mwe mpa ya gangui anko ndo mura na ikwe asonoki muno na ikwe ana ibwe nyingi muno no ntotire barabara kuma mitido itakunati yekera maramu na irwadura nekiri kinyo kurambura mutara kwena makurati na ikwe ibu muno na twere nere kwe mwabuthiti kipindi kya miaka 5 era alikuwa embuyumbi iwe ndikira wiko ni urwaka wiko nontu na chwanjira achoka ni ori kampeni ne akaga Chonge Kabebe nethite na mbere na kumeneria mporo wa Bori ni kila kuganewe kuria kuthingatira thini ya umba bwandithia kiri gicigo bunge giki na kujukia Kagita kanene kithingatagera gioto gia sniper uria twa gicigo bunge giki na brande shua ne atitigania siasa cia tigania istinara oni ndura wa china thinembe uti ngui mweshimiwa kuruta na thurirwe athamatiania araita kwingana mwiri wa sniper na sniper emuyumbi we urabaite umuthiatira siasa cia tigania buraikari imuntu kwingana kimba kimwe gitike atigania lakini atiga chimba na ara Rwanda bikiura o kiumia antu bora batano na ng'ombe igita mubungo jwa gatene wa gicigo bunge iki gatigania east aliwe ne banganitie wega gucokera kuromba gitikia ubunge kire gicigo bunge giki ende mbike twekirero ya antu batiania oni na oni nde Kabebe atiga ndare ya makosa no yariku imantu ya siasa tu mantu ayundi na Azimio yu yatumene mbuma etene utebyo ntena bio ndeza sawa ndina inya utombo bokwa taibu nokete kimwiri kimbesha na kimathwanio na inkwenda gitigatigania istirenge nonto uranenkerwe atitula atiwa no to kinyambunge inyage akuru embi kwareru atimenya so antu batiania bombetere mbete na inya sana mbete ntoti mbete botetia nonto bukurira muno na ite kurambete kia bunge ale akura ngiri 10 ndale akura ngiri 240 yes ngiri 23,000 yana mchindizacho akiwa aunganeni na aunganeti ai nati inati tava kete antubawe kipindi kama miaka 5 rongweri antu
na ndombolo kipindi kama miaka 5 ne yambethire pronto aburi detiari nwenda ndibangite yagoro kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kathenya.